Herat, Şeba, elbette gerek elbette vademeyi بالرومات أنا باور ميرو برنامج كده التجارة من هذا المصدر بين الناس برنامج بكم فازن فاسياتور جه organizatörün ve temsala kubatmane ve zibistana sarda kurken kırdım. Yani spasi şartları insan var merto spasi doğa tekrar benir neler anladık. Spazın bevaleme bu menasib avalı. Çetin lodi elbistan kebok miskin İsmail Acani bu merak işte. Yani kilo gelenleri bu şebat elbette yani gerek kaval üzerine elbistan ve kilo roman gerek şahane dediğimiz. Bu şebat elbette gelenleri mesela elbette kavala mesela hakikaten elbette kavala yani böyle bir rahatlıkla mevana bakın elbette yani üstteki gerekli komplike yapacağım. Yani nefes eğer bece üstteki zahmet aktiviteci o hayat bece yani üstteki güvenli ve kurani yani hayat bece bu nefes yani üstteki hastaneye ve gör kesinlikle yani nasıl nefes tekrar nefes insan hakikaten nefes gerek reyke yani tabii fazla zeza farklı derecede mesela kanasına meyvan lazım. Meyvanın Hindistan çok kadar mecburlar. Yani tabii özgüre mesela müdisyen var kabar bu hedef var bu bakın. İlkem avalı çeşit lodi çare alır hazar nasıl hafte baştan da günde lodi bu kredayı navşaya atılır. Dışarıda lodi de bu malbatı kuçi batmanı buna bu hayal hacı batmanı çekin. Ben hemen ve buraya hazar sezda lümeşane nair atı başlandı. Çünkü yönü şahit şerimi de hazır şahlar cümleşane jece atı başlandı. Jüzdeyi var Türkiye'ci gerek mesleği çeşitli lodi gerek kovar rojname atı başlandı. İlk çeşitli aspazın birse ki jokürsün yani şu var elbette şey yani هالبس مبدا باش تشوف سكرن وهلا كده تقدم وقت الوجه بس تشارج مثلا كان ايش بله السلام متفكر عن السلسلة الشعبية أرسل الشيء الألمانيا شرعية بحماية أمن الزمان ونرد عن كونكر ما كيف خفات هذا الموضوع شغال سزام ولازم بله لما مروب شهر بس سنة أرستي أكتب أدين أما رستي جي أم وقت جالي أم بيش وقت هردم أم وقت بيجي دوباره جالي بس رستي جي أنا أعمل بينما أرستي وما أدم السودان إيش وقتي أسعى خارج أطيب كوتشو ودا وبازار بدنا رستي شو دم از نهایی که جدیدن از کیزه که فورت که جدیدن مروبه که جدیدن استوی ترجمه و کیسه نهایی
آسیاجی اجوک مزگونیش همه پیش سالی حقیق اشته آمده و وقتنشی رومان که آراستی من نویسنده لم بجن وقت اصلا یعنی که اولین شده ده هزار یعنی سال پیش شمالی شده بهش چالده وقتی که پروژه ما آراستی جدال بود ام اجتهاد وقت عصر بدیل آراستی مش برای پروژه وقتیه ام بجن دهیو وقت تقریبا سال نه من یکتاز واقعا تفکیک بگر توادیدو کلا و گنجون کلا راستی کنیم وگا پیش روزی ادامه يعني شوية كل ما في شيء بالكلام يعني يقول شغل الأسلام المسكرة التي ضحكتني وأنا وصلت إلى الأسلام المسكرة يعني لو ما وزنه هذاني شيء الأسلام وكذا سيد الأسلام من حاجة چابته امسالینه دوپش کو کیروش کو الفروش و فروش کو روزه کی دروش کو اوج چابته له تطمن چابته من شبینه من شرقیه چابته تطلبن وتتجحن تتقن هنالك چابته تقص اولن نچاب مذهبشون کورن دبهورن چابته شرع نافعیه وقت فدر توشن تحلن آکرن مال کاماخیه چابته سحارن سفارن بیت سرم چابته باية توزة أهلا شاهدة تخرجم وتهارجم تناف عرض كلين شاهدة لا نجي شاهدة يا تقاس أسف حافظ الله شاهدة ولي وني وزي شاهدة روزه واسطه تمام يعني السياسة مثلا كده يعني يقول بلادي أرسطي سر أو كراسة الجزيرة وعماد وكردستان كان ويران بوي سروي من سر الجزيرة أي نو ويا بجارك کشتی آفادینه جوک نما نه وها نه آن نه جیشورما دیسا مرد کشتی آفاد سوال کرد بذار با خدای و ان یتیم سریمانه دوره خوال مرد ام به اولن به آلن به آخر ام مهاجرن دیسا نکلی کشتی آفاد ببینه منه کرد زاروکن هلگورا هلگوان روسپی مجلس دنیا مدار اسماعیل و منصور و کوچ دنیا جبلی محمدتون جوابات انگلی دلوپن چار ما جبهات جبلنا ای باپیر چار ما نو دوار جارك لآبشنير که ام بلنت الجخيني صاروك الاشياء اي هوا راه جلال الكشتيا هلا غير
شبكم بكين جولاش يقار اشتي ممدد نشوش شبكم دنيا تنبورو بدوري اشتي دنيا بدان نينو شبكم نينوكو دستن وار اشتي بغار آغازيز مهدنية شبكم بجو بالا وار اشتي بشتو ديرنا شبكم قدرو دودو منبيه اشتي بودرين دمسقالك نانا شبكم زمان وعزمان اشتي بعملك نانا شبكم سريع ودريع اشتي مجيد وتتنانا شبكم جعاق وقاليه اشتي بشام وفعمت نانا شبكم مرفوق ومرفوع اشتي بكريم كانت نانا شبكم بينوسو وبينوسكي اشتي بعالم وزامين تنابا شبكم وشبكم اشتكوا اشتكوا منك ما استشكوا Evo bizi destana zaten sözü farklı da el bakmana etkileri zaruki ama hayat tahzar penca tabare kondre yapılan meclisler serveji elektrik ki kırna işte tahzar penca rası demek ki yürü kaç yani işte tahzar penca havalı kebap taş طبعا التركيب الثاني لازم تكون هيك يعني شوي شويه ودا شويه جديده شويه استثمار اسطنبول جو هلال دي بكوش بقى وبيوي كده بس كونتينيو في بس نبيسا في هيك يعني طبعا كتب المستوى كان تحضر مشتغل بنعمل امان ازهر ميسانيه وده حضر مشتغل نجيب شو بشانة من مهارة بناء كليكا بنا بيننا شو كاره كاكستان أتى بشانة ما نكمل إنسا مكرر وخاصة استكملنا يا يكن حتى كيبانا بلاش نعمل كيبانا إيشان كبابو مسكين يعني أونا مش جوا يعني شاور هذا السنابك شندا قاعد يتواصل معنا وقتنا ما في عشان كبوم مسكين كده اللي بعدين كده هذا شغالين سريعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيران نعم من راستي كذلك أشتغل من دار المسجد بعدين مسجد أجل زمان آخر بدأ مسجد مو مسجد بيعطي نعم مسجد شيء نعم كلامي مثلا بكارتي ساعات مش مهمة أسبوعين بس كده يجي بس يعني نستخدم الاستنفار مش تشوف كده يعني كده اللي سيرش بس هو سيرش كمان سيرش Aslında tamamen fazla şu fazla yaparsın sizinki orkestra içerikler ne var fazla da zarar bir şans sıramı mecbur şansı sıramı efsizlerdir. Demez için bu hatta ki bu dersavcı televizyona bakılıyor. Bakılıyor, drama kalıyor. Teyvan yapıcı kilama karşılaştı. Bir tane geçiyor. من دام لما مش عشان هذا المصري ويمشي بعض من يعمل شيء رجل على الكويتين زواج الرجل دام أكثر ذلك وكذا تم دام كان بين مالك شنو اللي مش عارفش كفاية شيء درا فكنا شيء أصدق ما مش من هذا هذه وجه ما كنت هذا حياة تشاور
من جبت أشوار فقط هذوك دافعين وجوار قربانون وحيوانون كله يكتبوا كلهم وكذا أزوج اشتغل صالح واشتغل من فقط فهني زبيسو قلبك من بتركيهم حتى في صار حزر ميجا مبتكي لقا شوف السلام من دست ميجا مبتكي ويوم جيها أمام الأدفان جي من الأدفان بتكي من الأدفان دما أزبون بيسوي صالح من لا حق معهم من قرعان فان من قال كان درس دوري ودبجين جاري كان لما قرعان خلاص شوفين جاري من أوجه شوفين جاري نضحك معهم قدم سعيدة مجرد أن واجه من وعزفاتهم الموجود يجبوني ومن الموجود هل كردادة مورد ملان بطي هاي مستحكي الداني أو ملوتون مستحكي الإصابة جاري الآن مورد أما نبدي خانده دم من الموجود فاند فاند عجز السرنشيبو دوي الأجنامة من خليل السيرة المقام أخذنا المالي أخذ خامل سيدنا من المقام من الجامعة برأة مثلا شيء من جديد زمان هاو بزمان يكون فحسن من جشة كفارون وبدأ البرتقي كردي پیدا کرد من یک پاکستان نرفت پیدا کرد برتقی کردی از رام بوم آوانه روزنامه آزادی آورده من روزنامه آزادی آورده شفاف دارد دستان که آوا کرد شش سال من روزنامه آزادی آورده شفاف کن وین آورده سال 2008 من ده البست من ده النسين من تدين مدريون من النسين من ضد ده البست نمط الرجال سامي بيلوكا من استراج لباس رياضيشي من هذا الطوال تلفوني كده ومشتكى بعد ما وجوار شان موضوع زهر عليك من نبغى أزمشي لما بعدين كده مش بيجي من ناس كده من الرئيسي مقابل الزمان باركون مهندس كده سعادت ریاضیات وش ماموسته هستند. وده ماموسته چشم لوجیس بازم رو جو دیگه میشه یا نوان سیاسی بس سیاسی جوان کرد. سعادت ریاضیات پرداخت. فلنگو سرشاخه بسترام میده جبر شواتا نداری فلنگو در اقبادی انگاهی آسازان سرحده جسترام هلا دریاره توجی صوتی دلی لا ببین آخین کی جاءت انت دعي بريان زارنا دلته فلنگو سرشاخه دست بگیره و بناله دلتو با آگر کبینه سوشه نه در پاچه های آرارا نشی انگاهی آزازان آجره بگیرته هذا الرسم رشت من افتوغا فضاء شاطئ من النسيان من قصد أريش بخونه دم نردست استدهي سيوال رشت نقش آسمان با حكم دياري لتركزيك سر سو زهر مغرية تدخصن كاربا جبل النوم من بالآخر جسدك تخرجون بولكيتو بيا قورن جبار من هنا هي
جبسكا جاها جوتي دم برست سبهه سیوان رشت نقش آسمان شبه جبه قابلی مریا خواه چجرکا خیر کرده دنگ بیجی یک آهنگه ویدویتا جوتونگی آیه جناب دار چناران هوشه وقت نما باغ روش شده هسته بکرم پارا ماهی آفرش دستوه او دکو یکو بگو سور رامسانا از دیگه نام تدرین بوده وادیسا بربانگ سرکا گلاوش به بدویا مسکینیا لاتنا وجه کتایاتیدا چوکو بالنده اشیاء نشتاوه دستا وایا خالا خون ولد شهر دبیتر میده جواتا هر داری نداره دله با آگر قبیل استوشه جخوا بیدمی بیفاره رونشتی من شانشینه تایی جواتا دارم بومه بای برگست سبه بهنا تجرم راتیله هر کو بهنا بكسر نقول جبائي وردم نام دلوا دل هذا دنا دل كاهيك شيء وهم كامل نكلم ترى أبيه خلا أبينا فوق ذلك البراوس کسی وها خوشش میاد میکردیم مردونه یعنی دیگه اسماعیل حجاری دشتی جباشی حیات خود مستشفی مسئله من آمده چقدر خوشه بیانی باکور باشور و جنات و جواب و کسا نیزی نبود هبرد یعنی چیزی که لگی آور کمیان دهت دیدم حسن لکنی مزجی اوه و هشت ماشین ندله yani kanına şahit siyasi herhalde yani işte o dünyanın tarihi ilginci ve hele لو شارك يعني ربنا وفقنا كذا اشتغل في كل ما مثلا وظن تجي اسماعيل من الصورة ده هزار نفس وشفتو سيانده لدروك نافشاس ميل عتيدين لسانفه خاطئ سر ادبياتا انجليزي بشر ادبيات انجليزي falan diye. Master Akhoji Edebiyatlar Kulübüsü Edebiyatlar Kulübüsü Zanfıya artık denildiğini tutarken ama sevme gerekleri hemiye hadi gerek kesek yani belirtici hak Türkiye'nin beşleşme ser Türkiye'nin se liseni şarkıları Zanfıya da o zaman İngilizce başlandı. ولسر سينما جي فيلم جي ماموستيني كريش أيام كاري أنها عندنا كاريان مثال كل شاطر دهوكيا وريلندري روشنجيل سميري هو كيجي كلك هالبستين كإسماعيل أجاني لنا ماموستينا لسان إيراني
basit kısa koyarken aşağıdan bir parça yani. Geçme atıyor. Vamos a yardım işte fantastik yani şu an fantastik şey nasıl diyeyim? Vamos a نصيحة أنا بس الماضي الوحيدة أرجو روح بيجي أو بيجي أجل بس توصل شوفوا أصناف منها بس سبعة شيء لو الله ضابطك بروفاتين ليش أنا كل هندسة الموسيقى يعني بس قبل بصادق شروق على كان شروق على بس بالقاعدة الموسيقى Vamos a kelimat konuşmak havana وأجبلت münazat الأسرة تخدم الشيشة وزارة الوزارة ودي الاستثارة في الاستطلاع الشعوباني اشتغل سنوات الكردة ودي زارة كربو آخرنا هاون خاطر كربو اشتغل واجبو ديالو بري خبر راس أسفل دوتو بعضوش بتري مثل الشيء المعلومات الخزين من أجل كتب كتب خزي إشارة خزي إشارة كلو خسر من البطاس تجي أغطزي بدستي شرها كوسر بالمصنع خزي إشارة أفضل الله شكورا من وبال دزي بوبلينا بمدار المشرع خزي إشارة هذا تبلي من نضال كلها تشكي براسيني دجبن الهوش آغا خوزي شبا دست من نضال الدار لكتبك صار وبليدا الهوش آغا خوزي شبا خوينا بدلا من ببشير مسلمين زاروك المجيد الهوش آغا خوزي شبا بيست من نضال شابرك الهندار السيد عيد الليل جوار بدروش عظام ما مش عظام ببخشى من تشتكي من اشتغل جعفان طيب به المقصد بالدخان ما فوق أي بلد كهزار السيدة خانمان لنا باشا في شغل خاصة بجانب هالمرة المنتدى والصحايا في عملياتي ترسالة أنا جمالي الدولة بجشير إنه جمالي ترسالة بجاهد الله سنتين بكتشفنا نفس العالم هو مكتشف تخص مكتشف الله خلالنا كمانا دوت سنبين خلالنا الله خلقي بأسباب من الخذيك هذا استثناء ورنا يجوزنا من رناس أمام بني غيره ومن رنوما صار خذاك فان تشتاح حزك تفاح حصلاك تكتب خذيك هذا شنو وجهنا سون تجي حمال البيت تجار لنا كفاش صحاري قوام شونا خصي جري حملاتنا لما هبس كان بيجي من كهوة صوت الدنيا صوت الميراد الزبدة تدمر أفهم بس نروجي نسيت على ما أخذ النزور على ما على ما أخذ مشتم بارد هذا يهاد واصل الزبدة
ey merin, devekili halkaşın tadırstı çanda yolada zikredelim. Ey merin, devekili halkaşın da كم عاشق معشوق زي فكر عمر رازقا الززامن تزارك الصباي جطارين الشغال الترسي بتل هبارتا بهنا فاخلا منا كاسر فضاء سرسي من جامد خبنا خينو آرام تير بن أمن تورينا من الززامن سرت في باريف كرنا بويا آمین شفاعت من عزیز کاسر خدا نسل جام خفن خیام آرام تی بندن أمین خداوند آریوان می عزیز من تمامی لی دنیای وحیایا تدیر بایزی با بدیس که جبن کنی راهوها تطلع خداوند پیچای جنت السر بزار او توز عجاج فرمایکی هستی کلوخی من بیاتکی دنیا وهیهایا بهاری دلی کتیه دلی معالی تدید هندلو تدخلات وخوصانی بسرروك وقلال بتبشكري هي بربها بزار الأمر محاملة بياتكي دنيا وهيهايا شمسانك ترسقم تلينك باين كرم نبر مسكين تدار حيقتي لنا بزعنا أو أنا صاحنا بياسين وبريتكي دنيا وهيهايا هذه رياكايا قلبي تدريب ترتفع أوريخ وتتزي لهالدار السرطان وتصدق برامج تشتي جنة السنة بزعنا وانتك من بياتك دنيا وهيهايا تجارك ما يبتني تبقى دمي خلقي هي رهبتي ربيدنيا قردون هموش بيستنا وهيك منها هي فنجانا من برامبر فنجانا تنفالا فنجانا خطبين وبيجلون ومششنا من بيهيا جناتك ومن بيهيا جناتك السيدي وكبار الرجال تجد بنصارى Fatih'ini bu daika zaşirine jiheni tükene kere kovaran nüvis umut elbistin yaraş şükür müşahede bu jiheni nüvise jiheni yeri keseke müzikyana mesela gerek İsrail'e gerek İsrail'e amalara hemen mülteci Türkler Hazar Kurt'a şu yaşanan gece Atiye yaşanan bu gececi kalem şiir antolojisi Hazar Sözda arı sanat yaşanan arı sanat bu ateşe bulut yardıran da Hazar Sözda elbette favori yaşanan favori yaşanan yaşanan İncil karası elbette Hazar Kurt'tan yaşanan gecenin Başkanı. Bu beş narmekesi roman ergavi ve Hazar Kurt'a üç başkanı başkanı. Amasya gerek kanatları yani Hazar Ustazlar Deniz Sırar şiir ve öykü yarışması ve kategoriye nefesinde üye bölümlerse Seda Hazar Kurt'a şiir Deniz Sırar şiir ve öykü Sada kategoriye nefesinde üyeyken Hazar Kurt'a Burç Şevik Bahçe Yaşar Kemal şiir ödülü Yaseyen Türkiye. Bu altın toprak ödülleri Diyarbakır'ın enleri en iyi yazar şair ödülü sağlıyor. Ama neden Türkiye'li Türkiye'yle alalım? Devam Mefrobu Türkiye Türkiye yani Ramazan Kırsal Türkiye yapıyorsunuz. Kerem'den falan.
Yani öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani hakikaten şöyle bir özgeçmişinizi okunca anne, kadın, yazar, şair, bestekar, müzisyen, yani muazzam bir efor. Yani hakikaten ilgimi çok çekti. Yani bir şiir gecesi olduğu için hani şiirlerimizden soru sormak istiyor ama şiirlerimiz genel ilham kaynağı, genel neyden ilham alıyorsunuz? İmgeler, yani en azından ilham aldığınız imgeler neler? Öncelikle misafirlerimizden özür diliyorum. Kürt Edebiyat Günlerinde Türkçe kitaplarını ve Türkçe konuşarak ele aldığım için ama Kürtçe yazabilmek adına ciddi çalışmalar içerisindeyim. Bunu da başaracağımı düşünüyorum birkaç yıl içerisinde. Sonrasında şunu söylemek istiyorum. Bizler Kürtler olarak Kürdistan'da ya da dünyanın birçok yerinde yüzlerce katliamla karşı karşıya kaldık. Yarın Roboski'nin yıl dönümü. Onlara da buradan saygılarımızı iletiyorum kendi adıma. Şöyle söyleyeyim, yazmak benim için bir varoluş sebebi çünkü ölümle, kanla, acıyla, ağızla yoğuran bir toprakta doğup büyüdüm. Ailemde çok fazla kayıp verdim, 2 kardeşimi kaybettim. Yazmak eylemine de kardeşlerimi kaybettikten sonra başladım işin açıkçası ve kendimi yeniden bir var etme süreci diyebilirim. Şiir de, roman da aynı şekilde. Romos'ta misafirlerimizle söz olduğu şiirinizle paylaşacak mısınız? Evet. Ben öncelikle yeryüzündeki bütün savaşlarda, emperyalizmin gölgesinde ve Kürdistan'da tecavüze uğramış, bedeni parçalanmış bütün kadınlar için Ekim Van şahsını saygılarımı sunuyorum ve düşünümü ona aktarıyorum. Ekim, bedenin ki yağmalanmış ülkenin senin yaylalarıdır. Göğsünden sızan kan değildir. İnancı emzirir dilinin süt beyazı. Ah Ekim, ne bilsin barbarlar, bilmez onlar. Kirli salyaları akarken sen umut olursun gün ışığına. Yüzünün dert alıp uzanırken öyle usul. Yarın arşınlar uyuyan gözlerin. Ah Ekim, sen ki ertelenmiş takvimlerin kızıl bahçe gülü. İnan boy verecek inancın körpe kızlarımızın dudaklarında. Dilenecekler hep birazdan. Biz kutsayalım seni ey ülkem. Bedenimiz öfkemizdir. Bilsinler o barbarlar. Utanç pes etmektir. Çıplak bedenin direncimizdir. Ben 1996 yılında yetiştiğim ve henüz medalı olmayan abime atfettiğim birkaç mısrayı okumak istiyorum izninizle. Ezelden başlayıp sonsuzluğa yürüyen bir ibadet düştü esmer çocukların payına. Gözyaşı. Uyandım. O kaçınılmaz ibadet zorladı yüreğimin Kâbesini. Usul usul ağladım. Genzinde kavrul bir kardeş kokusu, dilimde hasretin tortusu ağladım. Utanmadım ağladım. Birkaç adım ötemde usta bir karga çığlığı ve çırak bir serçe tınısı yokladı yeryüzünü. Ağladım, utanmadım ağladım. Gözyaşım en büyük arsızlığım. Seni anımsatan her şeyi ezberlemiş de yüreğim. Bundandır belki iflah olmazlığım. Ah, bundandır işte milyon milyon ölüşüm. Toprağım bende çoğalıyor ve koca bir mezarlık oluyor gökyüzü. Duyuyorsun beni biliyorum. Aslında olanca yorgunum. Her gece ölüm, her sabah uyanıyor biriktirdiklerim.
yeniden doğmak için. Susmuyorum aslında, sessiz bir çığlık benimkisi. Bir çığlık ki parmak uçlarında biriken. Yıllar geçiyor, uzun yıllar. Uzarken payıma düşen keder, düşlerim kısılıyor. Susmuyorum aslında, hece hece konuşmayı öğreniyor payıma düşen sürgün. Ah abim, kederimin vatanı, toprak tutuyor sesini, duymuyorum. Bir serçe oluyorum, kayboluyor serçenin kırık kanatlı telaşı. Öznesi eksik, hacmedilmiş bir zamanın keşfedilişinde. Abim, usta kederim, ölüyor gün aşırı çırak gülüşüm, azaltıyor yokluğun yaşamın günceliğini. Dişe susuyor, köprüleri kırıyor yürek şehrim. Savruluyorum uzun uzadıya bir telaşla. Yoruluyorum, kırılıyorum, düşüyorum en sonunda telaşla. Kaç bin yaşındayım bir bilsen, zevnarımda sildim Avesta'nın gözyaşlarını. Devenin örsünde çoğalan, ellerimin gölgesinde vuruldu, Dehakk'ın omuzlarında çığırtan yılanların şah damarı. Bir efrey sevahında dinlenen zeytinlerin raksıyım, Gırnakala bir gerillanın sabaha duran halayı. Ama dedi çocukların teninde tutuşan çığlığıyım. Muzulu sularda uzar saçlarım, Dicle'de demlenen öfkeyim. Varoluşum ben seni söyle şimdi yasa. Lisans telefonda pek çetin. Yani sualın hendesan kötü de yani devam edilmesi nasıl gelir yani. Ben de hendeslik yapmadım. Yani hendes kötü bazıları kurtarsı bu lisa sualını da hendeslik yapmadı. Rastlaşık Joan de Luak Babemaya Hastı Romanta Hastı Perez Berkember'e Hemberi'ye Hastı Rastlaşık Çekil Perezan Başlar bir tanımım Slavore Subur Kullanım Mehmanı Meşi Eko desterin kişiyle rastlıcı herkes var mı? Biresman Nomis'ta İrfan Amira ama en renazcıyan çıpa herkes var mı? Eko rastlıcı Reze Eko Emreji Kuhmandına şimdi lisandı nezirette rastlıcı evet Kuhmandına yani şimdi ده biz mukabelinin nuku keki evci cesaret etmemesinin uyarı. Saatte konuşmamızda girenler fazla değerli. Böyle rastlıcı çevik abi herkese televizyonda işte bir insana dair hastaya insana muhtaç şuraya hastaya insan dair ser gore ki şuna ağırın kifat barandı tesbih destevede da şevi ya
Yasin'e jibirkiri çava kutu beryan çubi. Dema kuşu haskına babefa çeviri kedbirawe. Dema vadeti u dengevi haki guheve jeheşe ve baharani şahidi. Dema çeviri babi rakı şekli serkeli kefa berdayı. Dema jana xwa destayî çawa raqa şekan berdayî kedbirawe. Edî piştî ve roje ne rondik baran û ne ji Yasinê xwan tizbiyekman serkêdar. Bu cinarê navê xwe bav pêçarma ew jî çû şêvber kawan. Dema kêçawan a nexrî şaîrek deribû. Şaîr bêdeng çû li ser gula wan bi dest rûdikê wan kir. Yasinê sê cisû qit bi mikrofon. Yek bav, yek kayîk, yek jî dergot qeyfnayî. Ji ber ku ji kaniyekî ji kaniya azadiyê kufnet ava azadiyê heba. Ben li derdora mala me rohbar diherikî şana şînavê kevirên Yaqûb hatibû nexşkirin. Li hember bin raz û qas bin çawa digutan. Li her yê din de şelale diherikîn û danê êvarê li binê dextê ter gelesiye tucar ben xlas nedibû çawa digutan. Dengê rêjberan çawa bi hêwan danîstin. Dengê gundiyan li wek kevna dapîra min ah û diristin. Ev li hev ye wek eskesorê çawa digutan. Lê nû bê hesiya me qene rêj nediçû kamaxa gundê me. Li binê kendarekî Lête digot qeybinê Hamzê Kewserê ji bo nevî çîçirkê bapîrê min çawa digutan. Sen buna mı yani kerim kıtları? Evet. Bana kabul sen fazla bu Elbistan ve bana kabul ettirebilir. هذا الاستعقاب دم راس بداية كانت القرى آخرين بشتوية أقل راجل أو درين الرجال تشيرسا جانا جينيما تشير بدي هر بدست منه بينا بر جانا جيني درسون طائفة بسيرنغان بردكم بكسر ربافين على پیروز چیدکم نشان را ولاقه من دستمالا سرخونیه نقش و نموش نسر جه کس که رنگ بهاره و زر دنیا روشه ای این مجن چهر نپا تا گنگه از دیشکم جبو بگم سر تابوتان دایی که ایمه و بگیریم و بنالمین را پپوکا
از گل جبات ایران بو لبردن بو آواز بلبل و شیعم بسرسی کلامم دا یک بیه ترنیمم لناف تچ وزاریان گلا سارا بلدفونم لهندر بلبل گلا بستریو بکلمم نتن دیدم نتن خیام ای بلبل شیرین کلام من دلگویا لنسکا فهام دراجه لسترال و هربست دبگدارم بشبه دکرم شبه کا نسکو پیلوسا دردو خوام ساعتا وقش أنا هاتسا سافري شرطيز بكي إسماعيل سمي فقلا فاضل إشكال مخونا تدرستي المسجد اللي بس خروجي أس جاي ومصنفة تكلم تنقل برك البرماي أس بهاري ومخلفة تكلم عايزك زرتويتي دماي أس دنياي ومبتين الخوا تكلم كفاس بي ببستاماي أس شاعري ومبتين الخوا تكلم صوفيتي قلندر بشتخوف وسجناي أس ظلامك الجشماي تو هلمك جاجر كان زكي تدبر طلوب تحلم أس كانك مجبر في تو زارك شوي كان حناك بمتكي ترت هالورن أس بلدك مجبتني قابل من تبيتي بخلنا غير خدا دبنا دو دبنا خالي وجودك كذا دبنا خالي وجودك البستاني رابي خانم عاشقا كعشقي ظهيرا السريانا قرني بجبال شبنها تحسوركم شاف قصوركم جاء البومة بالغار بتني رشد ناصر خانم نامي من دبوستا بكوشرن أباطولات باجر ببي أكريسا تتكرن ناماتا يببينا بيين بي شنبينا خانم دهاشه شاقربنا مظندا بتني كنياتا شازدان كهين منا بسناتا زارن الشرقو إيدي خرسكا طامن نما قشطا يولجن تطالن خانم إيدي تبل بنوسي ناقرن بيت النابتا سي مرخن كوفينا بلندو دور دفرن وهيدينا فرهنغا هالبستان ناقرن خانم تتزاني إلو واليد بشي دينا فلطي مدكرن تتزاني چما چنكو إيدي من دل أما خانم Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarların birinde bir ayakkabıcı yaşarmış. Rengarenk ayakkabılar yapar, üzerlerine de gözyaşı damlaları koyarmış. Günlerden bir gün bir yabancının yolu düşmüş bu diyara. Rengarenk ayakkabılar ve gözyaşları dikkatini çekmiş. Bu merakla girmiş içeri. İçeri girer girmez ta derinlerden çocuk sesleri doluşmuş kucağına. Ama etrafta hiç çocuk yokmuş. Dönüp ayakkabıcıya sormuş. Neden hep çocuk ayakkabıları var burada?
Neden hepsinde gözyaşı asılı? Ortalıkta hiç çocuk yok. Nedir bu çocuk sesleri? Ayakkabıcı bırakıp elindeki ayakkabıyı ince bir ahla dillenmiş. Çünkü cellatlar doluştu şehrimize ve artık büyümüyor ayakları çocuklarımızın. Dünyanın hiçbir yerinde kadın hayatım diye alınmamıştır. Evet, Kürtçe konuşamıyorum ya da yazamıyorum henüz ama Kürtçe çok iyi okuyorum, anlıyorum da. Jin demektir kadın. Ve Kürtlerin o ilk tarihlerindeki gibi kadını kutsadıkları günlerin gelmesi temennisiyle bütün kadın yoldaşlarıma, bütün annelere, bütün kız çocuklarımıza yolluyorum şiirimi. Tevrat'ın sayfalarında başladı öfkem. Katre katre döküldüm incirin tümcelerinden. Kur'an'ı üfledim ta çocukluğumun sorgusunda. Kudüs'ten Kabe'ye sürüldü saçlarımın örgüsü. Hüznümün eteklerinde vuruldu çocuklarım. Her yüzyılda başka bir renkte. Dinlerimizden tanrılarımıza çarmıha gerildi sütümün beyazı. Kutsandım yanılgılar toplamında. Kutsanırken vuruldum. Recmedildi gülüşüm. Oysa parmaklarımın zikrinde tarihsiz bir yaratımla gövde buklu varoluşun tılsımı. Var ettiğimle öldüm. Kadındım, çoktum, yoktum. راستی هندسه دمایا گرکی کورم و تقاضا که وسط بجی کردواری بازم او هما evit mi demek ki Kürtçe evli şapı birkaç yıl kaldı, az kaldı. Sevdiğim gibi evli demerojede yani maması meral hep Kürtçe evli biz yani sözler yapın. Yani evit kim buna açıda buna haberdim. Yani davim goşton buna davim komedica bestane ma قلتلين وايد داوي وهندسة كداوي وبداوي كتن أخافنا خبكن وهندسة خبكن وبينا ومدام مرت خندكاري كوش فرصة كردي سپاسنامه به ستاندلانی به هوالا جارت و مهم کارن سپاسنامه هوالا بدیانو بسیار شایع آمد. بیشترینی سپاسنامه هوالا امی پیشکش می‌کنم و برنامه داویا برنامه‌جی به Türkiye havaلا yani kesinlikle bazı köprü destişan, miskar destişan ile kullanım. Ev sabit ve barnama khas bir. Yani daha kısa aslında Hindistan'a mı bakalım? İki çeşit kodine tedavi bu da bunlar bu ne dönüşü bazı bu Hindistan tedavi de. بله راستشی اصلا اشتیشماری هنه زمان کردی نکو بدره her bestevajın an teneşbara rastı var tevessel herkes. Herkes malakada ve Kürdistan'ı ki zamanı kurdi karhına evvarda ettir. Vandavane zaman hem, vandavane reje hem, vandavane yani ettir arastı ali oli derbejme. Çıkan zamanı kebe ayetteki evdir. Ale ev bu زمان خودی در کبه الوهر يعني آيات خودت على خودی در کبه شمالوی که اشتکی ایروزه تری نکن ام بیدری ام کودی صحبه کن ام باخبن کن ام شوی در کبه زمان خود
بيجن ايكو تجبري ما تجمري ما واقع سلام ورس بلي على الرسالة إيرو روشبونا منه پاسته دین و خارنک بکر چند دستونین کو مجبوری پشتی قرن چکت روی من لنبا قازه به هاته بیرامون چاوا والدی نزانش نشکاده بکن ساله کن لبر من چوی سارو گرم دبن هست من و کنه من ادراوین نزان نبکین نبکین دزانم پشتی و حیزستان لسر من ده بخورین به آل به بهار گل جاب من اسم یاندم نزانم ایشت از تر بگیریم اول کوبریا من چرین از ایشت با کویه لبردم حتی کو سحاره سر صبح ذکره دمه دبکو ایرون کبونیا و مشایخ کشیدن کردن ایرو روشبونا منه پیده و پیبابن دبکو ایرو روشبونا منه سپاس هالبستان جبرة إذا كان دهرة ميغان الغدرة از ترك القرش من ترك حدودهم يعني قرشتني هالبستان از دست استغفر صدق بس أردلو باجا بنده أملزا بركيا جگر هيا كريش انتاليرا رو كاتيا كاتولا دي آده هيا مستانا كاس وبهر رنگي يك لي هاتي نقشان دنجر ودفاستلينا أردلو باجا بنده لكن صاروا زعلوا مشتوفن شعلوا بالبل دنجي على وجه بنيتكن شم كبار ملول دلاورين في كافيكا مدورة شبانا جبل سيا دارانتي أردلو باجا كن بهارا دينا قابده شاور ندود الدابوني تو دهركي وليلابا لبال كبير تحت زنارا داري هالقصة أخوان كويسين أنا ما نخوان سنتك الشامل دابزين داري شروكا خبين قلت الولاد إخوان جدا كما نعرف شرطة كذا كما نعرف الإخوان خلت أهلنا جميلا كما كوبار كما كوبار بيتشوشو بيباسبورت وبيفيزا
بيترين كانوا سالي ديه دي كنتم جموجا جموجا جاي يقولون الناس لأدريس لإيميل فليس جموجا لتموتم للدنيا هاي توقش ومستيغلا ولا نرى شمشك وجي الجوتني ويتعلم نبجي هندستكي كلام. Şimdi ben aslında son olarak şunu söylemek istiyorum. Ben henüz bir Kürtçe eser ortaya çıkaramadığım için eğer bu eseri yazmadan ölüp gidersem Türk Edebiyatı'nda ismim geçecek ve ben bütün Kürtlerden rica ediyorum çünkü tesadüfen hayatta kalmış biriyim. Çok ciddi hastalıklar da geçirdim ya da işte savaş dönemlerinde çok ölümle burun buruna geldim. Eğer onu yapamadan ölürsem gerçekten beni bir Türk yazarı olarak anmalarına izin vermemenizi istiyorum. Çünkü ben bir Kürt'üm ve ben bir Kürt yazarı olarak anılmak istiyorum. Sizden de dileğim bu. Gittiğim her yerde de bunu söylüyorum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Dinmeyen bir uğultunun gözlerinde, dilime sığmayınca çığlığım, uçurumlara döktüm ben de sesimi. Söğüt gölgeleri boyu uzadı zaman, bilemedim. Hüznümün eskimeyen eteklerinde göz ucu öfkeler vurdum. Ey kederin kafiyesi ömrüm, 19'luk bacasız evlerin ıslak kiremitleriyle bilendim. Bilendikçe öğrendim. Hasretinden öptüklerimin son nefeslerinde kayboldum. Kekik yüklü zamanların umutlu avlusunda değil, mısra gülüşlü çocukların vurulduğu topraklarda buldum kendimi. Yıllar aktı, takvimler kurudu, yoruldum. Hicran karası ağrılarla döndüm, dolaştım, kendime vardım. Bilendim, evvel zaman masallar bitti, evvel zaman oldu gülüşüm. Uçurumlara döktüm ben de sesimi. يعني الخزرة هو نظام الدلالة استيسا سباسيوفا جوا هندستان قدر سباسيوفا شيء gerek spas جو ليرين ما أستين هندستان قد كما شفنا من فرشي حوالو كرياتي جوت كملا مرتو يعني خبات سرچاندو زمان کردیم خبات رفتیم اولا گفتم که اصلا دوام چند حواله ما سرکفتی درباز کردن کلمه واسه بازم سپاسنامه هوالا دنیا بریه بازم و گازی سلوکی کمله کازم بارش کنار ماموستا bu mamostaya kursi davet edişe. Bu kelime böyle kelime dike bakın. Zevsa nave pandekari o benim avanoş kelime böyle nave kitap pandekari kelime böyle dikim. Ömer Aslan خلاص انا مازال بينا غالب شيء بينا حاول بارك فيك Hasan Kaya Hasan Kaya
Aycan Yılmaz. Kınabalar. Sümera Erol. Evcikler. Elif Kıvırcık. Sümeyra Erol. Ayten Çiftçi. Hüseyin Aydın. Namus'ta da var. Cihan Sağır. سنوی کوملی اولا پشتروانا میمانات و سلامت کن استفازم کو گره برای بیشتر شروع پیدا شی که من با دوانی من زیادت نبود و کنکسر کردیم زمانی با پیشتارم سلام وجه بسیار Ferhat Akıcı. Salih Karabulut. Abdurrahman Akgil. Metin Özdemir. Ahmet Ocakhan.
Emine Yılmaz. Mustafa Ağacı. جانوجبو خباته مرتوی نتنه مرتو yani kısayı kujbo zamanı Kürdi kıbreki derese kıbreki gerek spasi jadozun çıktı gerek dilger Arha benim evano programama şey bana ki Kısa bu. Aslında bu şaba herkese aslında bu kısa yapmak ama ben bu çuvala ki elsiz yapıyorum ne kadar. Seyde Slavres, Moguste, Albertsman, Zeyat Rüste, Alberstek Diyancı. Burada bütün bir zaten birinci sinema alımı Gelo sinema muri çift ekranı, çift şavatı derken gel beraber Ben Türkçe söylesem sıkıntı olur mu? Şimdi Zeyat Rüzgü biliyorum. Magyar'ın şiiri ilk dinlediğim şairlerden birisidir. İlk dinlediğim bir arkadaşımızdır. Sinema Amudi 1960'lı yıllarda Suriye'nin Kürdistan bölgesinde Amudi kentinde Amudi sinemasında yaklaşık 500 Kürt erkek çocuğunun diri diri yakılarak katledildiği bir olaydır ve Kürdistan tarihinde çok ciddi vahşetlerden biridir. Şöyle söyleyeyim, Suriye faşizmi aslında Suriye Kürtleri yani özellikle Anadolu Kürtleri biraz zedeleme politikası çünkü 1960'lar geçiş süreçlerinde özellikle özgürlükler hakkında ilk hak elde ettikleri tarihlerden birisidir. Bu bağlamda da Suriye Kürtlerine gözdağı vermek amaçlı öncesinde de birkaç adım atılmıştır. Özellikle nüfus sayımlarıyla Kürt bölgelerinin deşifre edilmesi gibi. Daha sonra 1960 yılında işte Kasım ayı, sanırım 25 Kasım diye hatırlıyorum ama net olarak Kasım ayı olduğunu biliyorum ama 25 Kasım diye hatırlıyorum. Yanılıyor olabilir. 500 Kürt erkek çocuğu bir sinemaya hapsediliyor. Hatta Cezayir asıllı bir gece yarısı suçlaması denen bir film izlenmek üzere götürülüyorlar ve yaklaşık 280 tane Kürt çocuk diri diri yakılarak katlediliyor. Özellikle erkek çocuklara yönelik yapılmasının bunun bir soykırım projesi karşısı olduğunu göstermektedir. Çünkü gen haritaları erkek çocuklar üzerinden yürür ve sanırım 1980'li yıllara kadar da dünyada hiç kimsenin haberi olmadı bu olaydan. Çünkü üstü örtbas edildi. Zeyat Rüzgü'da bu bağlamda bir bu yapmış şeyle. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim sana. Yani eğer buradaki maskeleri bak şeyin yani bu görevden bu derecede yani eğer İsrail'in sektörü bu fazla Türkiye'de izledik ama mesela Türkiye'de izledik ve gidi o bu mesafeler kişi gelme ve kırıkları gerekli bölümün başlayın. Bundan başıyla بهالبستة بالجوج كان وجدد من هالبستة بيجي من الرشيدة كان رشيدة